Maya payabak po, kababaluan po. Kaya katamo la pong yabe, karen kaya katamo panalangin, ding magsandyang tanggap kay sakramento ning matrimonyo. Mr. Ralph Lansangan, amanok nangan king Babo Pangulo, Porac, Pampanga, at Miss Marie Valerie Ann Soliman, manok nangan king Babo Pangulo, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king September 24, 2025, ang maganap king San Ignacio de Loyola Parish, Manibaog, Porac, Pampanga. Mr. Daryl Ivan Cabral, amanok nangan king Pulong Kakutod, Angeles City, at Miss Michelle Ronquillo, manok nangan king Senyura, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king October 4, 2025, ang maganap sa king San Ignacio de Loyola Parish, Manibaog, Porac, Pampanga. Mr. Lawrence John Domingo, ang manok nangan king Cabalantian, Bacolor, Pampanga, and Miss Irene Alvarado, manok nangan king Hacienda Dolores, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king October 19, 2025, ang maganap king San Ignacio de Loyola Parish, Manibaog, Porac, Pampanga. Mr. Jose Giancarlo Panlilio, ang manok nangan king Quebiawan, City of San Fernando, at Melissa Cordova, ang manok nangan king San Nicolas, Santa Ana, Pampanga. Makatakdang kasal king November 29, 2025, ang maganap king San Ignacio de Loyola Parish, Manibaog, Porac, Pampanga. Ang Mr. Herwin Carbungco, ang manok nangan king Manibaog, Porac, Pampanga, at Miss Josefa Therese Hernandez, manok nangan king Panipuan, City of San Fernando. Makatakdang kasal king April 18, 2026, ang maganap king Virgen de los Remedios Parish, Baliti, City of San Fernando. Ang Mr. Anthony Mendoza, ang manok nangan king Kalsadang Bayu, Porac, Pampanga, and Miss Annalisa Miguel, manok nangan king Kalsadang Bayu, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king September 20, 2025, ang maganap king Virgen de los Remedios Parish, Dila, Santa Rita, Pampanga. Mr. Jared Katahan, ang manok nangan king Kapaya, Angeles City, and Miss Laika May Zabala, manok nangan king Santa Cruz, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king November 8, 2025, ang maganap king Immaculate Conception Parish, Balibago, Angeles City. Mr. Adrian Flores, ang manok nangan king Santa Cruz, Porac, Pampanga, and Miss Claudine Almazar, manok nangan king Pasinaw, Candaba, Pampanga. Makatakdang kasal king October 18, 2025, ang maganap king San Guillermo Parish, Bacolor, Pampanga. At kang Mr. Gabriel Ket Layson, ang manok nangan king Kalsadang Bayu, Porac, Pampanga, at Miss Cherry Nabong, manok nangan king Quayan, Angeles City. Makatakdang kasal king October 5, 2025, ang maganap king Santa Catalina de Alexandria Parish, Porac, Pampanga. Nung ninuman po kaya katamoy nga timbalong nanuman bagi o pamikatagom o malyaring maging sumbagal king kasaldaring mesang bitla, sukatamo pong agad ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Idaon tayo pong misa ngayon para king Thanksgiving ng Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Mrs. Merlita Aladin, Lorna Quizon and family, Mr. and Mrs. Estelito Baluyot Jr. and family, Jensen Evaristo and family, Alvin Miklat and family. Para king special intention dari, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana. Para king safe travel ng Aison family, para king birthday ng Severino Rosales. Pakipangadita na ng puding kaladwadari, Noel Limiak, death anniversary, Leonido Esguera, death anniversary, Celestino Careso, 4 years death anniversary. Para kay 9 days death of Franz Eckersley. Para kay 40 days ng Amelia Gomez. Para ka rin kaladwadari among Pax Lansang, among Aris de la Cruz, among Pedro Puno,
among Felipe Manalang, among Pedro Jaime, among Jose Narciso, among Emilio Tuano, among Teodulfo Tantenco, among Rustico Cuevas, among Leonard Flores, among Elmer Simbulan, Leonor Noli Sr., Edwin, Josephine, Joselito, Zacarias, Corazon, Rosario, Amparo, Vicente, Albino, Simeona, Soledad, Constancia, Domiciano, Cecilia, Eduardo, Rosenda, Hener, Gloria, Maria Teresa, Amado, Francisco Sr., Alan, Leonardo, Crislin, Ponciano, Estelita, Reynaldo, Emily, Angel, Purita, Dolores, Joshua, Juanita, Segondina, Javier, Herminigildo, Juana, Senior La Purisima OP, Liwayway, Crisantos Sr., Catalina, Hilario, Ismael, Diosdado Sr., at ding sa Blanca Ladwakim Purgatorio.
Kiglagyo ning ipam po ning anak, kampo ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Jesucristo, ing lugod ning Dios, sa ting sala ning banal na Espiritu, manatiliya kay kayungan. At kaya ka antimo rin. Kapatad, misan pa makatipon taking dulang ning ginuban pagmasusyan, iting solemnidad, ing pamitas at pamangal, king banal a krus, may nagumpeya ing krus, ing dating, ing sadyang simbolo na ning kamarinayan, yan naman ing making simbolo na ning kaligtasan. Batangan pong maging karapat dapat, sisyan tala pa at panyawad talang kapatawaran ding kekatang kasalanan. Ikang dinatang bantipunan mula ring bansa, king kapayapaning kayarianing Diyos, Ginu pakalulu. Gino, pakalulu. Ikang daratang king amano ampon sakramento ban pasiknangan na kami, king kabanalan, Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ikang datang king ligaya, kambening kaligtasan para king banal akapulungan mo, Ginu pakalulu. Gino, pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakalulwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biela nangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, biryan mong inganak mong bugtong meteyang makapako king krus para king kaligtasan ning meto ketawan. Pagkalub mo sana kay kaming makakilala kay tiking yato king misteryo ning kamatayan na, ing mga intulid kaming magkamit karin banwa, king ablas ning kaligtasan apekya butana para kay kami. Itingan po adwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pon magari kambe mo king kameto nga ning banal na Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Mekolo king bundok ning hor ding Israelita at tintunan de ing dalan. Papunto king dagat daring timbu ban alisyan de ing Edom. Oning may niblaring Israelita king pamaglakbero. Inyamig salita lang laban king Diyos at kang Moises. Ngara kang Moises, leko mo kami wari king Ehipto, ban pamaten mo kete king desyerto. Nunu alam pamangan at danom,
Sinawa na kami kaniting alang kwentang pamangan. Inya peparalayang kamandagan na ubingan ing Gino at penuktok dala ring Israelita. Dakala mo rin ding mete karelo. Inya lepitan dering Israelita i Moises at ngara. Moises, bikasala kami king Gino at keko. Inya migsalita kaming laban king Gino at keko. Adwan mo king Gino, king ilako na lasana deting kamandaga na ubingan. Inya menalangin niya Moises para karing tao. At nga nang may kibat ning Gino, gawa kang ubingan at angso. Kay bat, ibili me king meto nga asto, ban eya mate, potang akit ne, ning ninumang metuktok ubingan. Inya ginawa yang tangsong ubingan i Moises, at binili ne kimeto nga asta. At eya mete ing ninumang matuktok ubingan, akamandagan alumawe kaniting tangsong ubingan. Amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo po, eyo kakalingwan ing dapat ng Gino. Eyo kakalingwan ing dapat ning Gino. Magiramdam ka o balen ko king kakong tuturo. Itingid mong kaya kang panamdam karing amanong kakong sabiyan. Ing asbuk ko magsalitaya king kapay melatan ning talimhaga. At ibulalag ko lang lihim aaral, amalihim ring king milabas sa panahon. Eyo kakalingwan ing dapat ning Gino. Inyang atineng paten karela, dingaliwa, kanita king Diyos linapitla. Migbalik lalu at taimtim sini sila. Agarakara king ing Diyos sa ing taliagat, king ing Diyos akataas-taasan, yaing talapagligtas daw. Eyo kakalingwan ing dapat ning Gino. Oneng ing amanong sinabira pawang kalaraman. Pamagkunwari ing atsukarela. Uling ding pusura ela tapat. King kasunduan da king Diyos ela mo rin tinupad. Eyo kakalingwan ing dapat ning Gino. Makanyan man ing Diyos sa mapagmalunos, pepatawaran nala at kinabos. Maralas nang pipigilan ing wana at ing kasbuna. Eyo kakalingwan ing dapat ning Gino. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, kareng tao Filipos. I Kristo Jesus, bistaman, at syukeyo ing panga Diyos. Makanyan mon, napinilit, ing makipanteyo king Diyos. Nune linubas no, ing sarili no, king sablang kamalan. May kilupayo, kareng tao, at kinwana ing aske, ning metong ay hipos. At king pamakiwangis no karing tao, migpakumbabayang may git karing sabla, at meging mapamentuyo ang gaking kamatayan. Wo, ang gaking kamatayan king krus. Uli na niti, pepay git nening Diyos at dininaneng lagyu amimigit karing sablang lagyu. Inyaking lagyo ng Jesus, kailangan lang siklod ding sabla. Ding keng banwo, ding keti king yato, at ding king lalam ning yato, at ding sablang karelang ipasyog, king Hesu Kristo kinuyo, king kaligayo na ning Diyos ipa. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Alleluia, alleluia.
Sa sambanda ka, Kristo, at layong pupuryan. Pauli ning banal mong krus, inatbus me ing yatu. Alleluia, alleluia. Ing Ginoo manatili ke kayo, At kaya antimurin. pamamasang ibat king maya pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. I Jesus nga nakang Nicodemo, alapang miyukyat king banwa, subali mo inganak ning tao at tinipang ibat banwa. At nung makanano ning tinasmoy sa singubingan at ang suking disyerto, makanya niya namang sukat itas ing anak ning tao, ban ing ninumang maniwala kaya mikabiyayang alananga. Uli ding lugod ng emunano ning Dios king yato binyening bugtong ng anak baning ninumang maniwala kaya mate no nemirinan niyang biye alananga. Uling tinubod niya ning Dios ing kaya anak king yato banatula ning kaparusan ing yato. Dune ban miligtas siya ing yato king kapamilatana. Pakamalan kong kapatad, ing mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Mayapayabak po kay Kongan. Pagmasusyan tayapin po ing kapigaganakan o ing kafiesta na ning pamanangal at tagumpena ning krus. Nanuya po ini, ing krus. Ewari po ing krus, kaparusan niya kareng kriminal. Ne? Anyapin po anyang mi paku yung Ginong Jesus, mingat ba kayo, at inyang kayabe mi paku. At detangabe ng mi paku, kriminal la. Ale? Ne? Kriminal la. At duwalang mi kasala king batasan niya, pin mi parusan lang kamatayan king krus. O yung Ginong Jesus. Ewari balu tamungan mi pakuya dapo talayang bakas kasalanan. Mi pakuya, the innocent man was nailed to the cross. Mi pakuya yung alang kasalanan king krus. Ini pong ka-fiesta na ini, migmulaya, anyang matagpuya, anya pong akit de, ing talagang krus sa ginamit na ning ginutang Jesucristo at tela karandeng pisamban. Yapin po yung pisambanan ng Holy Sepulchre. At anyang 385, may talagaya ining pisamban ay ti. At anyang may kumpisayang may talaga, from then on, 385, hanggang ngeni, pagfiestan tane po, ining piestang parangal, king Banala Cruz. Again, magbalik ko po na kita sasabihan ko nandin, o ba't pagparangalan tayong krus, kabang ako pila niyang magumpisa yung misa, ing krus, tandane ning kamarinayan. O pagmasusyan tayo. Kasipin, ining tandaning kamarinayan, uli na ning Ginong Jesus, ami paku kaniti, megin nin tanda ning kaligtasan. Nepo. Nga po tang alimbawa, tsuka ken peligro, mangurus ka. Po tang ating kidlat, ay Diyos ko, nga mo, nepo. Misa kabkabo, ay Diyos ko, nga mo. Megin tandane ning kaligtasan. Makanang milyari ta. Bata po ay mas saintindihan tayo.
salbag ke kamarinayan ng paring mataba, ne po. Anya pong seminarista ko, apansinan ko, magumpisayan daragul. Hatuling daragul ya, siyempre pikakarine me, ne po. Napinbuti na mo kitang panahon na ito, ala pa pong cellphone na deletrato. Den pong pagletrato ta kanita, gagamit ta pang film. Anya, titipiran ming film. Nya kitang panahon na ito, medyo maragul-dagul, ne, potang papicture ta mo nga ra, picture. O, bamilang ya, 1, 2, 3. Makalto, ne po. Pisala sa likod me, kasi pikakarine me. Then pong imakin, balura siguro ini, panwalad nyo put ali, may sulod ko namang girdel. Pero kasakit na po, ne po. Lalo na po atang mamangan kat makipamiesta. Daragulya, potang kay sisipita na naman ng girdel. Bela bagkemo ka lang. Bahala na nga ako. At may gupisa napin pong meragul ng meragul. Ang gapuan niyang pari na ako. Aro Diyos ko, lakwa siya pang meragul. Kumbirakene, tinggap ko niya mo. Nang ganyan sinabi kay sarili ko, gamitan mo niya mo as asset. Ne po. Ot pikarine me. Diyan ang pagmaragul mo. Ngayon, ipagmaragul keke kayo. Ulit tutuyang maragul. Ali, bibiro ko mo. Libawa po, bigmisak keniking Pulong Santol, anyang fiestara, anyang Wednesday. Anang commentator, ikekata mo pong magmisa ka diting kekatang kapag masusyan, Father Amart. Yan tao nga ra. Ninto. Kanyang lumahabas ko, ay, imparig mataba mo pala nga ra. Tambing na rin bahalo na po. Kanita, pikakarine me, pero ngayon, yan ang pamangilalara. Kanako. Kaluguran kong kapatid, dere kilala yamong Amart. Kaya naman kilala ng kaya mong May. Pero kung sinabi mong imparing, bastos. Potang sinabi mo na imparing mataba, baluran po. Itang dating pikakarine ko is now my identity. Pagmaragul ko po. Makanya niya mo wari. O kaya, niya pong anak ko, niyang nights ko ang tikarin kaya betake tapong baluyo pa po rin 3 stooges. Dito yung buwak damak kanyan. Pakyapusang ko po rito. Bakit? Pilit ke pong tatakpan. Dapat lalampas siya king kanakong kile. Bakit? Kasi po ating kong birthmark niya, ting ko pong alimpuyo. At daragul na yung daragul. Lalo ko rin kakyalong ko, wala naman. Lalo ko rin kaklase ko, wala naman. Bata nga ako na ang diling aten. Pisala sa likod ke. Hababandan tauli, nang mag-high school na ako, syempre mag-umpisa na kang forma-forma, po. At mag-umpisa na kang mag-gel. Kitang panahon mi po, gel, yung gagamitan. O solog to po kanya, ning ka na akong alimpuyo ngayon. Pili ke paboring sa salikot, ng Spando Balay kanitang makanyan, kakanyang ke, po. At kay bat, atig may kaya to, ay kalago na pa mo, nga nakako. Kakyut na ning kekang limpuyo, nga na. At ikaman nga na maging cute ka, uli na niyan. Siyempre, patanggapan mo na. Kay ba't? Sabi ng makanyan, bala mo po ngayon panahon na ini, pogi points siya pala. Pisala sa likod kya. Nalege ko na. Nyapin po nga nang sinabi, kasanting mo pala king alimpuyo mo, kapogi mo nga na. Tipong ko kontra. Ha? Ay, miras yang gaking gulot malayo galang. Mipakal ya kayo, nisukin kontra kayo. Kay bata timpong marakal, menakit na, lalo na rin makatwa, ay, nga na, swerte, yan, nga na. May lalako yan. At ikupong parokyanos kimbahay pari, alanero gungen ni Mami Huli, ya pong manula ka rin artista, Karidolfi, FPJ niyang panauna. Kaya kitakit na nga na, wag mong patatanggal yan, among. Kasi yan ang kambal swerte sa'yo. Ulan mo na, tandati kong pikakarine, swerte ya pala, nepo. Kaluguran kong kapatad, ang tiya mo wari kanini, ing kapag masusyan tamong ini. In krus, as simbolo na ning kamarinayan kanita, kaparusan ka rin kriminal, uli na puning mi paku kaniti,
ing Ginong Hesu Kristo, mi pabanalan niya. At ketang kabanala na migdalayang kaligtasan, king balang metong kekatamo. Hanyapin po, nung lawen niya muri ning pumunang pamamasa, anti kanini yan naman ng milyari. Ketang panahon ng Moises, dahil Israelita, kitang panahon na ita, may reklamo laking Gino pablasang meranop laking disyerto. Anyapin, ang Gino, pero sana la. Ing kaparusan niya, pinitang peparalayang dakalaubingan ang mga bagsik, akamandag, at may nga tuktukla, may nga matela, de nga liwa. Ang ganyang manyawad lang tawad at pakalulu king Diyos. At nga pong ginupekiramdaman na king pakalulu na, sinabi na kang Moises, gawa kang ubingang tangsu at itasme, kabit making metong stick nga na, at karin nga na ninumang lumawe kaniti, mipaldan niya, kumayap ya. Naway niya po ita. Ing ubingan, yung sangkan na ning kamandag. Ale? Pero anyang gawa yung kaligtasan para karela, metong yan namang ubingan. Nya nga na ning ginuking ebanghelyo, nung makanano ning tinas Moises, ing ubingan at tangsuk, ing disyerto, makanya niya naman sukat mitas, ing anak ning tao. Bang kanita ninuman tumangal kaya, talanga kaya, at magpakumbaba, bidinan niya namang kaligtasan. O yan ing maya pabalita kay katamo. King Ginong Jesus nga napin ing kaduang pamamasa, bistaman Diyos siya, linubas na kanu ing kayang sarili king kaligayan, at kingwana ing porma na ning meto nga yalipan, bandetang ketang peka mababa, pati na retang king lalam ning yato, iyangat nala, itas nala, leming Ginu, ing Diyos, yakabudanag na, de tinubod ne ing bugtong ng anak, yakabudala ng aliwa, pero pinyene pamurin kay katam. Ing Ginong Jesus, yakabuding biyena, pero binyene pangan kay katam. Sinakripisyo ne, nipnap na ing sarili na, alaning tinagan, bang kanita mo ipagkalug na ing biye kay katam. Lekona at gisaning biyena, bang kanita itamo, bidinan tamong biye. O yan, ing kayang kapag masusyan, anyay tang krus, anong lukarine dinaw ning biyena, mi pabanalan niya ngeni. Anyapin nga na kening ebanghelyo, for God so loved the world, ulining maragul ng lugod ning Diyos king tao, binyene ng anak na, baniligtas ikabos na katam. Napot ang mangurus tamo ewari, kilagyo ning ipa, tandanan mo yung lugod na ning Diyos. Kabit mekem puso mo yung lugod ning Diyos. Talnan mo rin takde mo, kimut ka, agpang king lugod na ning Diyos. Anyapin po itamo, at intagad niya kanyang krus, nga kuping tiya kayo niyang milabasan a Domingo. Eware pupusanan tala, dening krus areti. Magsakripisyo ka. Pero kakabun magsakripisyo, magpakasakit kembiya mo, nune, ing sakripisyo mo, maginyang kanawan, karingaliwa. Wa magkasakit ka, pero minawa no man, dengaliwa. Baluyan, ikayong pengari. Eware, agyampong manapnap na ka, mag-isa na ka, then musa ng anak nga tamo, masalesela, bili, maginhawala, masalesela kabilyan, o yan yung katamong pamagsakripisyo. Wa magkasakit tamo, manasakit tamo na kay manapnap tamo, basta ila tinlasa. At tatandanan niyo po niyang panahon ng pandemic, ngayon po, gana-ganarugawan mo king kasakit na ning biye. Ikitala po rin aluang artista, badang tauli, delivery rider la, ngayon po, datang haliwa naman nung narurong atin dara, o tapis salira, gawan daw, biyerangan, karing-karelang anak. Estudyante ka,
Makanyan mo naman. Gisangan ming sarili mo, magpuyat ka, magpakapagal ka, nepo, ang gihang mumuran, lugub ka, karas mo king eskwela, sabyan dake ka, alang klase. Ne? Masakit, pero gawan mo. Uling in the end, balo mo, o ining mamye, kapasngawan, keka, at king mabilog mong familia. Kaluguran kong kapatad, o ining panagkat na, ning apong ginuat, ning ka-fiesta na iti, kekatamo. Ing ginong Jesus, may nagumpeya king krus. Itamong tatangal kaya, itamong makatalanga kaya, king mitmong kapakumbaban, pasahop tamo king sana itamo man, apa nagumpayan tala, ding kekatang miyayaliwang krus. At king kapamila tanan iti, bidinan lasanang kanawan, ding aliwa. O yan ang kekatang panalangin, na sana, ngayon oras sa itiwa, kanya-kanya tang bibit-bitan na krus. Sana ginu, nung makanano kang migtagumpeking krus mo, apa nagumpayan mi mo naman, ing krus mi. Amen. Pasyagtaya po yung kekatang kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang lubos mayupaya, linalang king banwam pong yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mi bait kang Nuan na Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebi, pepaitas siya banwa makaluklok kwananing Diyos ikpang lubos may paya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti ban mukum ka ring mabie ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miyering mete at king bie alanangga. Amen. manalangin tamo baning ginong Jesus, para karing kailangan mamusan king karelang krus kagulutana, banating kamalayan at kusang lubdang gampanan iti. Ngatangan pong manalangin, Ginu kapamilataning kekang krus, inatbusme ing yato. Ginu kapamilatan ning kekang krus, inabusme ing yato. Para kayong indong banal na kapulungan, ipanaral niya sana ing kayo pa ning krus, ang panalakaran iti laban ka ring impluensyang makayato, nga tamong manalangin. Ginu kapamilatan ning kekang krus, inabusme ing yato. Para king Santo Papa, ding obispo, ampon din sa blang pamuntok espiritual, manatili la sanang matapat king mensahe ning krus, at ipasyagiti king sablang pamikatagon at panahon, nga tamong manalangin. Ginu kapamilatan ning kekang krus, inabusme ing yato. Para karing pamuntok, sibil, ampon sa blang manungkulan, igalang da sana ing pamagpaulaga ning lipo ng Kristiyano, at sagisag ning banal na krus, ay pagpalalo, reti ka ring sablang peligro, nga tamong manalangin. Ginu kapamilatan ning kekang krus, inabusme ing yato. Para ka ring sablang magtiis king sakit, kakaluluan, ampong diskriminasyon, at abnon da sana king krus ng Kristo, ing sikanan at kailangan, banabatara ing karelang kasakitan, king kapit mong darangalan, pamanalangin ng pong kapanayan, nga tamong manalangin. Ginu kapamilatan ning kekang krus, inabusme ing yato. Para ka rin kaya katamong aklis, kapagnasan at darawan na panalangin, kaniting misa, ipagkalugna sana ng Diyos ing kayang kaborian, nga tamong manalangin. Ginu kapamilatan ning kekang krus, inabusme ing yato. Ginoong Jesus, pisanan ming krus at mete kababona, inyabalo mo ing kabaldugan ning kasakitan. Lumakad kasiping ding kailangan mamusan mga bayat a krus, at pagkaluban mong ditakmuman king kekang tetagan at kapipabatan. Banatok da ko ginumi, manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, bandeting kay katamong daon, matanggapla arapaning Diyos, sipang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning ginuting daon karinggamat mo. King kapuritan po yung kaligaya ning lagyo na. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal o kapulungan. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, iting ayon na bidaon king altar ning krus, lalako na yung kasalanan ning meto yato. Ngayon niyaw sana kami naman sana, king sablang dungis ning kasalanan mi. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe yake kayo. At kaya ka antimunin. Itasyo la rin pusuyo. Makatas na la king ginu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat tampong matuli. Turepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Biryan mo kinging tao, dapat yang miligtas kapamilataning dutong ning krus. Ing dutong ning panganabo ning tao, meging dutong niya naman ning kayang tagumpe. Nung nume bating ing bie, karin mo rin mi balik kapamilatanang Kristong ginutamo. Kapamilatana ding koro, ring anghel, at ding sablang upaya ning banwa, pupuryanda at sasamban ing kekang ligaya. Milauksa ng siwala mi king karela kabang makyabe kami, kingalang tuknang dangdalit ning kapuryan at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal. Banal lang inutos taring upaya, nagman yato, itulang inekang ligaya usana. Kikakatas-katasan, luwag niyaing daratang, kinagyo ning Ginoo. Usana, usana, kikakatas-katasan, luwag niyaing daratang, kinagyo ning Ginoo. Usana, usana, kikakatas-katasan. Ikapining banal o ipa, ikeng sibol ning sablang kabanalan, ulinita panigapumi itugtugming espiritu mo antimointi tipang ambon kareting ain mi, ban pabanalanan at parake kami gawa na lang katawan, hampon daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pakanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo na dinawon kusang lub ing Viena, king pamaylasam pon kamataya na kinwaning tinape. Pepasalamata na kat pinuri, piraso ning tinape, dinwang naiti karing disipulo nat nga na, kuanan niiti, ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iti ang katawan ko, amidaon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwaning kalis. At kabang pasalamata na kang pasibayo, binyene karingkeyang alagad nga na, kuwanan niiti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang po nalananggang tipan, abibubu para ke kayot para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran la ding kasalanan. Dapta niiti, king pamigaga na kayo kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. Otang kakanan niya itingtinate, potang miminum kami kaniting kalis, kekang kamatayan ke kami ang papasya, hanggana king datang ka, king kekang ligaya. Ini ang ening gaganakan mi, o mapamakalulong impay, kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraon miyang kekay ting tinape ning bie, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meoy pa, ing banal na kapulungan mo ang makalaganap king meto yato. Banmiganap ya sa king lugod, kambe ng Leo, ing papami, Florentino, ing orsobispumi, pasyano ing obispo, emerito, ding sablang pari, at diakono, at ding sablang susuyo, king banal na kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawak king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. King pakalulumuy dalamulat ding sablang meyango na bie, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biela nangga. Ban kambe ning Nuana Virgen Maria induring Dios, kambe ng San Jose ing mal ng esposo, kambe ring Nuana Apostol at ding sablang banal, ami bie kalugod-lugod keka king kekaba ning panaon, apurian ng pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatana, kambena, ampon keya, kagumning banal, Espiritu, sablang parangalampon ligaya keka o Dios, lubos mayupaya, manggaman king alananga. Anting meto nga familia maustapo king maluguday pa, king panalangin tiro ning Ginoo. Itangan po, ipamiyat subanwa, misang bayay lagyu mo, tatangin kayarian mo, bipamintuan inlog mo, keti sulit antibanwa, bipamintuan inlog mo, kanan ni King Aldo, ibiye mo ke kami King Aldo ngeti, ako rin patawad mo ke kami, din salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga emu ke paisaul king tukso, nunay kamusking marok. Ikabos mo kami, king sablang Maroko, ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon ni, ban king kasopa ning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipa ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan, ampon pagsadyan mi,
ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan, ning banal akapulungan mo. Layon meng pamayapan ang ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyempon magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sana kay kayo kapilanman. At keka antimurin. Yang pangtaya po ing waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kay kongan. Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayaws king dulang ning kordero. Ginong, ako matampang tanggap keka. Dapot yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, nga ta nakatasa isadsad, hangga king biyela nangga. Amen.
Manalangin tamo. Hoy pa kaniting pamananggap mi king banal a pamakinabang, ipaniga po mi keka king sablang inatbus mo king kapamilatan ning dutong ning krus, amaka pagkalambie, sopan mo lang misadsad ang king ligaya ning pangasubling mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pasalamat ko mo po ketang dalo ning Birhen de los Remedios, dempong ke katamo nga likum, maragul-dagula niya, po we were able to distribute more than 120 food packs po. Kareng ke katamo pong kapatad, dalakwas mangailangan, dakal pong dakal, adakala salamat ke kayo. Kay bat, medyo may kasobra pa punditak, para po ketang ke katamo pong feeding program every Saturday. Medyo magkasakit na pong bagya king pamaglikum pondo. So atin pong emergency fund kanyan ing feeding program nung sakali pong etaya kasi buring mitok nang po niya. Dakal salamat po king suportay king parokya. Minsan pa po palakpakan tayong malang netong. Then po kandila, apisalina po ning munting tahanan ng Nazareth. Available na pa mo rin po kayong kilwal, palapit na po yung dahon. Sana po makasali na kayo karetang titindarang kandila. Makaragul na pong kasopan kareng anak at syukarin king munting tahanan. Inginu manatili kaya kayo. At keka atim mo rin. Bendisyon na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukan bering kaya kong familia. Kilagyo ng ipam, poring anak, poring Espiritu Santo. Amen. King misa mi daon umetana, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Mayapayabak po kay kongan.